izložba se otvara povodom 75 godina od osnivanja Muzeja primenjene umetnosti. Zamišljena je kao jedan pregled na određenu temu. Tema je, dakle, 4 osnovna elementa: vatra, vazduh, voda i zemlja. Po naslovu simboličko čitanje predmeta iz zbirki Muzeja primenjene umetnosti odnosi se na to da je pronađen jedan zajednički imenitelj za veoma raznorodne predmete koje mi baštinimo u muzeju. Postoji 9 zbirki muzeja koje su inicijalno pri osnivanju bile podeljene prema različitim materijalima, a to su drvo, papir, tekstil, keramika, porcelan, staklo i ideja je bila da kroz tu temu 4 osnovna elementa povežemo te materijale. Tako da je pred posetiocima izloženo 59 dela iz svih naših zbirki koje u stvari odgovaraju na tu temu 4 elementa.